U zadnjih pa jedno 10 godina je stomatologija, pa tako i oralna kirurgija jako napredovala. U smislu i materijala, i tehnika, i kompjuterizacije, i softvera i tako dalje. Unutar 2020. godine teško je očekivati da će se dogoditi nekakve velike promjene ili nekakve velika otkrića. Više očekujemo nekakve manje pomake od raznih proizvođača koji će kao i uvijek unapređivati svoje proizvode kako bi se dobili što bolji rezultati i što predvidljiviji rezultati i naravno time i zadovoljstvo pacijenta pa i stomatologa. U nekakvoj skorijoj budućnosti nas očekuju naravno velike inovacije i to prvenstveno u smislu CAD/CAM tehnologija i same kompjuterizacije procesa. Teško je za očekivati naravno da će kompjuter ili roboti u nekakvoj skorijoj budućnosti zamijeniti kirurga, odnosno ljudsku ruku, ali da će se sve više implementirati roboti i kompjuteri u sami kirurški zahvat, to se događa već i danas. Veliki napredak će donijeti 5G mreža, odnosno mreža velike brzine, koja neusporedivo ima veći protok podataka nego današnje najbrže mreže. I to će biti jedna revolucija. I to u tom smislu što naravno roboti budu bili, ajmo reći, produžena ruka kirurgu, odnosno te brzine će omogućiti da, na primjer, oralni kirurg sa jednog kraja svijeta obavlja kirurški zahvat na pacijentu koji se nalazi na drugom kraju svijeta, isključivo iz tog razloga što tolika brzina prijenosa podataka omogućava da bez ikakvog zastoja, odnosno u istom vremenu, pokret ruke kirurga se događa i na robotskoj ruci koja obavlja kirurški zahvat na samom pacijentu. Naravno, tu ne pričamo o nekakvoj umjetnoj inteligenciji, nego isključivo o zapravo kirurgu koji upravlja robotom. Roboti već i danas puno pomažu, ali to će se sigurno sve više i više povećavati. Oni će nam i olakšavati i ubrzavati same postupke i omogućit će nam da sve bude preciznije i predvidljivije i da se može replicirati. Znači da nije svaki puta kao da radimo iznova, nego možemo predvidjeti rezultate. Kompjuteri su prisutni danas, znači od intraoralnih skenera koji su znači, uređaji za uzimanje otisaka, koji su zamijenili one klasične otisne mase i žlice koje guramo pacijentima u usta. Tu su sada ti intraoralni skeneri koji sa nevjerojatnom preciznošću do 10 mikrona mogu uzeti otiske koje onda opet mrežom šaljemo u dentalne laboratorije na drugi kraj svijeta ako treba, koji nam izrađuju, dakle, opet CAD/CAM tehnologijom, dakle, govorimo o mašinama, o glodalicama koje su upravljene naravno dentalnim tehničarima, ali one proizvode zapravo zube. I sa drugog kraja svijeta dentalni tehničar šalje nama te zube koje mi predamo pacijentu. U konačnici najbitnije je da je sam oralni kirurg zapravo, odnosno doktor u trendovima, da prati trendove, da zna sve ono najbitnije što se događa u svijetu, da pokušava svakodnevno usvojiti nove tehnike, nove tehnologije, što nekada nije i najjednostavnije, naravno svi uđemo u nekakve svoje rutine, ali zato tu treba si posebno dati truda da se usvajaju novi trendovi kako bi se sve to ubrzalo pacijentu, da bude što ugodnije, da bude što prije završen pacijent, da se skrate nekakva čekanja nakon kirurških zahvata. I eto, to je, mislim da je nekakva budućnost, bliska budućnost koja nas čeka i vidim jednu svjetlu budućnost od koje ćemo svi imati benefita i naravno najbitnije pacijenti, a isto tako svi mi medicinari, kirurzi, stomatolozi, tako da evo, veselim se tome.